talent. Joremboda boda manyasani matiyo gi teko stima Mombasa ywak kaluwore gi okang' mar kambi mag apiko mamedonegi nengo mar chajo betri kowuok $215 nyaka $290. Gikoni kambino mago mag apiko ne okawo pachgi kapok ong'ado mano mar medo nengono, gino magikoni dhi ataro mar winjruok manyocha gitimo e kinde mana ginyie apikogo. Gibiyie chulo nengo manyienno ma ok okawo mano to oduoknegi apiko mabende negi manyachon mabende negi tiyo godo. Kambino kapok omigi apiko manyiengo mabende gikoni ok nyal tiyo e yo mowinjore to chutho e kinde ni makoth chwe. Kata kamano tend kambi mano mar apiko no to ramo ni nengo mane giketo mokwongo mar $215 ne en mano mar chako ohala kendo nyaka to koro med nengo makamano. Na changamoto mingi sana kwa sababu hii betri wanatuletea, hii betri unatoka kutoka Kongowea mpaka town inakula 40%. Imagine ikula 40% kutoka Karama mpaka town, na ukirudi utakuwa umepata pesa ngapi? Umekuja na customer ya 150 ama 100, utakuwa umepata pesa faida gani? Alafu wanatuongezea betri kutoka 215. Rais alisema betri inakuwa ni 174, wakaongeza mpaka 215, tukanyamaza. Mara hiyo tena ndio hiyo miezi miwili jesha bado wameenda betri ndio 300. Sasa hii inakumanza nini? Mkataba ya tulisaini sio hiyo. Bike haina nguvu ikifika kwenye mlima, na hizi kazi ni kazi ya kung'ang'ania, survival for the fittest. Wakati bike haina nguvu, wale wengine wetu wa petrol ambao hawajabadilisha hata wanatunganya customer. So hata tunakuwa hakuna kazi ambayo tunafanya. So na ile kikubwa ambayo inatuumiza ni kuwa kwa nini swapping iweze kubadilika kwa ndani ya miezi miwili tu. Mkidhubutu kupandisha bei kwa shilingi 1 ama 2, tunasema hivi, hizo pikipiki muangalie maana mtapeleka. If you compare those prices versus any vehicle that is using fuel, that's a two-wheeler, you'll find that we are 50% more affordable than someone riding a two-wheeler in Kenya. And if you even compare us with any EV in Kenya, we are still about close to 20% more affordable. It's not that they are too weak, it's because of the sensitivity of batteries, especially on the compartment. It's not that they are weak.